Qiech regioni Kügel Hushbech Bolts düstin, versiçuen prezidento Putin Vladimir Hoşrahvatoç press-konferensiya noçiçuen Kügel Huçu Kadyrov Ramzan gergerçmal bala hüyekştolqa. Putin'e xattardel noçi jurnalist sünger qiech jöpe satüş xılçıqtırdı. Prezidentin press-sekretari Peskov Dmitris Dualoyasha Söjgalarç Oynaq telekanalın korrespondento Musayev Madins Putin'e şi xattardeler. Şi Kadyrov Ramzan döznir. Putin qassa veriz sanksiya düç arbi paçaqşqar örseçuen zayin şwariyalar xawaş urattal. Örseçuen qiech regioni Kügel Hursanda Lots Kadyrovs ozgulqa. Madar elç araç politikan urxaldaş araç ulqı ministraliyu. Region meğalda Lots ministralın odeş. Arboy dünyana derg elç dol İslamın dünyana diç deqç ots organizatsiyaş ve datasel yoqmetkşu. Organizatsiyaşsa paçaqşsa el Putin. Larams ditsdel xulil duyte prezidentin Arboy meğş Kadyrov lester sigarç paçaqı Kügel Hurs sünxil tanqiyatalaq. Stens döz duti Kadyrovs araç politikan ulqya jigarl gaytar qiech gubernator sant eqni delin haqor. Hudartetsun buğdilner Putin otsxatan jwap duyuqchena prezidenti Şekhat tezbog örseçuen ilmni akademin laqar bel xochu Roshin Mikhail Kavkaz realetşin xilç qamela. Noçuçur jurnalistin bu uyar Şekhattardıl. Melhu diçe Kadyrov toxara tsekkes lelu. Tsumexşkatsun yezel mettikşu. Üst elç yuqmetikş yol gergerçmal balets tesini yatsu. Şien toş bolçnaats bebog Roshin. Örseçuen interesju gergerçmal bala. Kadyrov tsiga qoçu iqşi ambitsyaş daktüs ilmans. Bu sulpçun saqegin pozisiyo lidersin şagayt his Kadyrov boğşqetdo ekspertu. La datsar şi qamila Putin arar politikan zayinşqi odi qardol arar ulqi ministril haqor. Tergim teyüzir Roshin. Örseçu Kadyrov müqç darjavela arboy dünyana larımsda üyetsiz çağdo qameldeçu. İzkerl ofitsial avuts emisaru, xits amaldots taguis erdaras. Araç politikan Kadyrov yuqvertin masyaq incident daktos Roshin. Sarya Zayer Ukraina haqluş Life News girs bol beşqil örsin jurnalist ekstradisiyoyç çunğoda etto belçxena. Şol Şemer Bers aderzvaş igili şevekel şehis borcu bov Roshin. Araç ulqan ministraliyatsar heta ulq dirk. Qiech regioni vekelş batsar. Şeqamel derzvaş boğur ekspert Kadyrov masarnyu orqastor baştoğuş xirdatsar. Bilgal Putinna Kadyrovna yuqmetik xitsel xiltan bar boğuş şekun xiltarlo elxiyet Çexiyerç Karlon Universitetin professorun Qilçet Kavkazan ekspertin Sulimanov Emil. Wens atsaqa Kremlo şenoqçuçuen lideri yol yuqmetik muxuytsuriu. Nagasans amatsa xitsa bo Sulimanovs. Madardek mudon elç Putin guttar uzbezmiş latbo Kadyrovs. Tsoşini yuqmetik çoğuyu iştat yuqlur yoç. Putin Kadyrov tieşme melvu Putin şent eduluk çoğuç meldo politikan figursan Kadyrov lettaru. İş Sulimanov'un xiyet şaxattarluç zamançua jurnalistan Musayev Madinin alşoyer örseçuen san Kadyrovs arboy dünyana yok rollovzu el bilgaldak. Quza Putin qaço yolşt etsetayir Kadyrov'n. Doqç deygan istendir elç federasiyan subyektç araç politikan yuqertsa yezer. Moskvan xiyetarg iştu. Amidak daytar şolç ma'na datsar. Kadyrov'n qiechanchul alsamogüt iz işdats Putina saboğdüz Sulimanovs. Şe Telegram kanala Kadyrovs kommentariyin Putin elçün. Sana politikan yoz yuqmetk şu şeel. Kırladuaq şu dahyedir örseçün araç ulqi ministerlats çoğu yuqarıldu şeelat toşeel. Üyeşmettik xilç sayduatqalin üyraq bayt üyetsas. Ca problemi situasiya şuatelç ierzvorya saygar qoqovdu. Şemartqa maqquay Belarusin Liver Baxar xoy mexanikçi bataryo olç tankeran ekipajan de xoy Life News girsan jurnalistça Ukrainerca bezvaş qo'leytsiras. İşçi ezergerg örseçün Baxar xoy pandemiya üyeçuğan santuyaç arboy emirachka besçe wartsq velerso. İştmetkşka say üyraq bayt üyetsas proces sixirham. Üst elç txotsaxilça deklarvar sayoq şedi qars örseçün araç ulqan ministral dayedir Kadyrovs.